I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledajte još jednu epizodu Hunger Gamesa na mom kanalu. Igramo na mapi na kojoj sam igrao i prvi put. I zato što sam na lošem mjestu idemo, odmah bežimo. Ovdje je chest, dobro je. I ekstra stvari za početak, super stvari. Gdje još ima tamo chest, samo treba tamo da se popnemo. Nije onda nas neko ne prati, u stvari ovdje je lik ovdje pored. Da nam on ne bi uzeo chest, mi ćemo njega da sredimo. U stvari on neće da ide po chest, da li on zna da je chest uopšte. Eno ih nekoliko tamo. O majko mila. A ovdje sad treba popeti. Nadam se da niko nema luk i strele na početku, to nam ne bi odgovaralo. Sad smo dobili dobre stvari. Da nam treba kad ne treba nam? Onaj lik ima samo štap i ima cipele koje su nam potrebne. Ajmo ovoga da stignemo. U stvari, nadam se da nema nikakav mač, koliko sam ja vidio malo pre nije imao. Šta ja volim da ga pogodim nijedno. Samo da on ne uzme neke iteme tamo. To mi ne bi odgovaralo ni malo. Sad ćemo da probamo da ga uhvatimo. Gdje li je otišao? Ovdje je bio malo pre. Ja ne znam da li ovdje ima neki chest koji bi on mogao da uzme. Evo ga. Čime me udara on? Strelom. Dobro, bar ima ove... on ima pušen za brzinu. Ne znam, nisi siguran da li ima. Tako. Cipele nam trebaju njegove i da uzem moj chest ovdje. Ovdje beše... super, chest sam dobio sad. Samo mi treba neki bolji mač i to će biti to. Evo ga. Tebe tu, ti si skloni, treba nam napitak za brzinu. Sad možemo da krenemo, samo da pojedem ja ovo. Napitak za brzinu. Ako se sjećam, ja sam ovdje išao i prvi put kad sam snimao. I ima nekoliko chestova. Ovdje je jedan, čini mi se. On ima kameni mač, ali ja imam bolji armor. Da li ću uspeti, dobro je. Da uzem ja njegov mač za početak. Jel ovdje već čas nije? Ispod njega, ne znam gdje je ovdje chest. Samo da nema nekog oko mene. On ima pecaljku. I ništa više ne treba odavde. U stvari hrana. Eto ga, sad krećemo. Prošli put sam našao nekoliko chestova kad sam išao ovako niz ovaj put. Za sad smo ubili dvojicu ili trojicu, ne znam. Ipak mislim dvojicu. Ne, kad se bude pojavio high score, to jest, da, high score s desne strane vidjet ćemo, ovdje je jedan. Isto kameni mač, ovo ću uzem da niko drugi ne uzme, a bacit ću ove stvari nepotrebne. I ima ovdje još jedan chest koji je onim kolima i to je to, čini mi se. Samo da vidimo da li sam u pravu, nisam. U stvari evo ga ovdje, dobro je. Zlatni mač, kameni je jeste. Dobro, ajde, sad ćemo malo da idemo u šumu, zato što smo išli ovim putem i našli dovoljno chestova. Ovdje je plaža, mislim da sam počeo odavde, jeste. Idemo tamo. Bi onda ovdje ima nečega, kao što rekao, i prvi put ne znam nešto dobro ovu mapu, ali volim, zanimljivo je. Ne znam, ovo treba da ispadne neki zabavni park, nešto, ne znam. Svejedno, mora da je ovdje negdje chest u blizini. Da vidimo gdje je samo. Eno ga tamo nešto.
Tamo je, šta je ono? Da, ovdje ima čestova. Neki dijamantski mač bi mi dobro došao sad. Ili bar od Irona, ne znam. Gdje li je ovdje? Evo ga još jedan. Ovo je prazan, tako da moramo da se pripazimo. Vjerojatno je neko bio ovdje, a možda je i dalje ovdje. Tamo ima još koji chest. Sad ćemo da vidimo, ali s obzirom da je onaj prazan, ne verujem ni da su ovi puni. Kao što rekao, nisu puni, znači neko je ovdje u blizini. Sini, može. Ajde, idemo ovdje. Koliko nas je 7 igrača je preostalo. Cijao, neko je prolazio ovdje ko zna šta je sve pokupio lik. Koliko mi fali hrane. Moram ja malo se pripaziti. Dijamantski mač ovdje nije bio izgleda. Kompas će mi trebati. Supa i otrov. Sad smo potpuno opremljeni. Samo da vidim gdje bi mogo da bude taj lik. Pišem na kompasu. 20 metara, on je blizu. Eno ga tamo. Samo da ga otvorimo. U stvari on nas ne vidi. Da li da ga ja pojurim, ne znam. Delo mi poprično jako. Ipak pustit ću ga, neka ide, nema veze. Ipak i on ima full iron modelo, čini mi se dio mi ja. Da li mogu ja da se popnem ovdje, pitanje. Valjda mogu. Samo da mi ne priđe onaj sljedeći, nije. Eno ga tamo još ne čest, tako je ono čest. Jeste, otvoreni. Vjerojatno ga je neko uzeo. Nema veze. Ajde ovdje gore na početku je čini mi se čest, ili je bar neki novi put na koji možemo da idemo. A ne da tu moramo po istim predajima, 4 igrača je preostalo. Pitam se da li se onaj lik odaljio od mene već. 100 metara piše. Tamo je. Nije on dalje pokupio ovaj čest, nije, mada ni nama nije potreba nešto. Malo da se uredimo mi, pa da krenemo dalje. Stvari koje nam ne trebaju ovdje. Čorba će nam trebati. Sad bio sam ovdje 100 puta, sećam se samo, ne znam gdje dalje da idem. Svuda sam bio, eno ga čest. Sad vidim da nema nekog blizu mene. 100 metara, nije to blizu. Golden, koji je armor? Ja imam full iron armor, tako da mi nije potreban nikakav, možda od dijamanata. Koliko dijamanata? Treba mi još koliko 5 dijamanata napravim kacigu od dijamanata ili još 3, to jest 4 da mi napravio čizme. Kako je ovdje zaznuto ići, malo padnem sad. Gdje li bi mogao, eno ga tamo, to je ona zgrada, sjećam se, jednom kad sam igrao, tu smo ostali još nas dvojica posljednjih, ja sam ga ubio. Samo da dođem do nje, gdje beše ulaz, da li možda suđe s krova, ne sjećam se. Ovdje ima čest, ali ne znam da li beše možda suđe. Ništa mi od ovdje ne treba. I sad kako da siđem što bezbolnije. Časti će pa biti napunjeni za 60 sekundi, zato je bilo dobro da ih što pre ispraznim i kako li sam ovaj preskočio. Mada, evo, strele su mi korisne, instant health. Sad ja idem okolo, kako da zaobiđem u zgrad, nije mi jasno. Evo, verovatno ima put s leve strane. Bolje bi bilo da ne trčim, da ne bi trošio hranu koju onako nemam. I tu smo. Samo malo healtha smo potrošili.
Evo ga, daleko su, nisu blizu, nema veze. Za speed, za instant health. I to je to što bi trebao odatle. Gdje li se nalaze beše ovdje često? Čini se na drugom spratu ima jedan levo ili kako već. Tamo ima jedan. Dva imaju ovdje 100%. Da vidimo, ti mi trebaš, ti ništa više. Evo ga još jedan, ovo je kao neki lift. Dijamanski mač, samo da bacim sve ove stvari koje mi ne trebaju. U stvari ti mi trebaš, ti mi trebaš, ti mi trebaš, ti mi trebaš i ti mi ne trebaš, ajde. U stvari mogu bi da uzmem sve 4 ovako. Popim jedan za brzinu. Ti mi ne trebaš. Evo ovako, u stvari, evo ga, sad je dobro. I ovdje ima još jedan chest, valjda, koji se nalazi negdje s leve strane, da li je dole levo, ne sjećam se sad, i ova, koliko 3 sam, našao sam i dovoljno, ma da, čisto da pogledamo. Eno ga neki lik, valja da se pripazim. Otruo sam ga. Otruo sam je. Ne bre, šta mi je lagalo? Ne, nešto mi je lagalo, ne razumijem, nekako mi se miš okretao ka levo. Treba sam da izdržim još 30 sekundi, ne počne. Nema veze, ne može uvijek da se pobedi. Mada nisam pobedio davno iskreno na deathmatchu. To je bilo to za ovaj gameplay. Nadam se da ste svidjelo, ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav.